Svima dobrodošli u novu epizodu, kako bi rekao Petar Šarić. Ovako, danas ćemo igrati Clash of Clans, ali na mobu. Da, ljudi, na mobu. Nema ga, pali ga. Tako. Evo ga, uda mi se. Evo ga. Vidite. Vidite kako sam ovako. Puno bolji. Želite i vi vidjeti slobodno. Dobro je. Želite biti u klanu s menom? Petite Air Family. Scorpion. Tako. Imam tu strane. Clash Royale tournaments are here. Tournamentovi. Ok. Sve. Ne, nisam to ne. Tako. Sve u redu. Da toga. Moj selo. Sada da vidimo Vor. Vor je sasvim u redu. Da vidimo. Napao me je. Ovaj cukinje. Sad ćemo vidjeti kako me napao. Da vidimo. Vidim se da me pobjedio. Tu vidite koliko ima. To su sa lijevi donji kut. Možete vidjeti koji sve ima vojnike i to. Ovo tu dva broj, to znači koji je level. Bezat malo. Da. Wow. Samo brzo. Čekaj. Normalno. Ok. Otvorio sam. Čekaj. Nisam spali test. Nećemo nakladiti dosadni video. Ovako. Tu strani imam peharu koji sam ovaj level. To je to. Napravit ću vojsku. Ne, neću napraviti vojsku. Skupim ovo, da mogu ovo upgradeati. Kad upgradeujem, dobit ću udriti. Imam pucaju vatru kao ovaj tu što me pucalo. Nama je se mrzat. Ok. Ovo je samo kratak mali video da vam pokažem moj selo. Inače još ćemo snimati nekoliko video i igrice, neke instalirati i tako to. Kratak video, nije baš nešto puno. To je to što se tiče ovog videa. Ako ste ostavite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem. Bak!